Saiki adewe arep gawe video kapisane adewe yaiku video tantangan. Tantangannya kuwi adewe kudu bisa jawab soal basa Jawa. Bakalan hadiah kanggo sing iso nebak utawa gak iso. Penasaran? Delok entos video iki sampai bel. Sing menang, sing sisih tengen gawe sing kalah. Sing menang bakal entuk coklat, roti tawar, somai, karo susu. Dan sing kalah enek banyu lemon, blimbing gula, banyu uyah, karo mie pedes. Nah, sing kene wis dicepake kopioan kanggo milih hadiah opo sing bakal dipangan. Lan kopioan kuwi isine nomor sing wis ana ing panganan iki. Jadi ngene dulur. Peraturan pertama ning game iki yaiku saben wong kudu mangan mie sing pedes mau ping pindho. Engko sing entek iso ndelok soalé dhisik. Ngono ya. Dimulai. 1, 2, 3. Perang antara Pandhawa lan Kurawa diarani Baratayuda. Salah orang ngono. Ya kan? Kuwi lho. Kuwi. Mahabharata. Mahabharata Yuda pun bahasa Yuda. Udah bilang. Ya kan ini. Coba ya guys, kunci jawaban saya guys, jawaban. Jawabannya Baratayuda, yeay! 1-0. Dapat hadiah. Yeay! Lah sing menang oleh milih apa hukuman kanggo sing kalah. Oke. Pedes guys. Piye iki lur, pedesen lur. Ya. Nomor 3. Wih, gua katanya kamu sing kalah. Nomor 3. Kalah jelas. Kalah jelas mana kamu menang apa kalah sih? 3. Telu. Menang ya wes kan. Gue menang ya Pak. 3. Yeay. Sing kalah. Aku langsung menang sih, pedesen iki. 3 roti. Yeay. Dapat roti. Yeay. Roti. Kalah? Ya kalah dan siapnya. Telu ya berarti. Coba guys, kopi ya. 1. Iki. Oke, ayo satu kuwi. Buka. Kau tak milih. Oh, 1 tok. Oke, 1. Maaf ya guys, maaf. Pertama. Tuduhan apa? Nek kamera. Wah, seger. Mantap jiwa, siji. Ya Allah, lemon guys. Banyu lemon guys. Begitu lu ya, begitu lu. Ya Allah, beneran.
Enak. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Manis guys, pedes tambah kecut, wah rasanya kayak berputukan mantan jalan kamu pacarin. Pahit. Yuk lanjut. Nanti langsung nih gak sama am. Ya usah, kan cuma pertama. Alhamdulillah. Senang. 1, 2, 3. Satu. Oh iya. Pertanyaan ke telu. Balik. Pertakon ke telu. Siji, loro, telu. Terus. Wah, keren. Durung udah sama. Ya wes ngerti no. Penting kan muni telo lecek lagi maca sore. Ya wes tak ngomong. Ngono to. Oke. Kampus ya. Iku enek ketoprak, ludruk, lan dagelan. Kita dulu ya. Burung didelok. Oh, betul ya. Apa mau jawabannya? Ketoprak, Ketoprak, ludruk, dagelan. Oh iya benar sih. Aduh, itu hukuman ini kalian. Oh, aku bareng. Yo iya kan. Ayo, Yuk, kopian yuk. Kebiasaan. Aku milih guys. Alhamdulillah. Gue coba nyuyah ya guys, coba nyuyah. Gue sama bilang teman. Iki telo ya. Iki berarti pilihan rumah iki mana ya? Iki aku ya. Bismillah. Gak bedanya kok kuwi to. Kan aku sing tiga kalah. Lah kan, lah ini apa nih? Enggak, itu tadi gue pilih itu San. Nomor 1, nomor 1 guys. Cici apa ya? Siji. Sing enak. Coklat. 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 Benar. Coba nyuyah ya, coba nyuyah. Rencananya Gak kuat aku. oh mantap. Nomor 3. Blimbing. Alhamdulillah penting guys, penting syukur ya apa aja. Mana coklatnya ya? Apa sih? Ya guys. Aduh rasanya kayak apa ini guys. Yo, kok jadi hilang ya? Kuat menawamu. Jadi Mang Pro yang terlibat. Di Telu. Betul Pak. Alhamdulillah. Rasa no. Mewah ah. Kau wujud ya? Rasa no. Iki Kan aku ora kalah. Yo, Wujud guys. ger. Pitakonan nomor 4. Nyala. Siji, loro, telu. Powi. Kantong punak kawan sih dia kantong bolong ya. A few moments later. Kantong bolong ya. Bagong. Petro. Ya omong sik telolet. Oh iya. Petro. Pahit. Kiki. Pahit. Punak kawan dari bapak ayo di Wah, aku gak ngerti aku. Loh, ini berarti Gigi. Ayo. Petro. Semar. Gareng. Jelas ya benar ya guys. Bagong. Benar. Ya ampun. Kalah. Alhamdulillah. Dan kopian aku Sekarang 1-1-1-0. Sabar. Ndang macandok toh. Lagi Yang
Ya apa toh? Sing menang iku. Oh, iya wes. Ya bukan. Pahit. Ayo. Banyu ya. Deg-deg. Kita banyu ya. Oh, Kayaknya banyu ya. Loro. Mi. Wah. Alhamdulillah. Mi. Mi gede. Nomor loro mi. Berapa kali? Lebih pedes tuh ya. Pindo guys, pindo. Oh ya awal mau ya. Karena apa? Aku nonton nomor 4. Endi tapi yo nomor 4. Ya Allah. Alhamdulillah sehat. Ya guys. Mi guys. Pedes guys. Pindo lah, pindo. Gondonya. It's time for innovation. It's time for us to make a change. It's time for a Chinese. It's time for me to make a way. Kalian ngombe. Kan ngombe. Kalian ngombe. Pedes soal nomor 5. Deng 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 deng. Loh, mengaku kandungmu nih. ada Loh. ABC. Madu sih. Siji, loro, telu. Deng 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 deng. Kepen kalau ini lah ya, iku. Palingan. Ora roh. Ora kok dijawabane. Palingan. Ya. Nang pindo Mas ngomong Wes dan dipilih. Ya ora. Gak seneng aku ini. Wah, iki lho. Jangan Pilih oleh pilih yuk pakai pilih. Bagianmu kuwi. nomor papa kampret. Oh ya. Ini sabotase. Loh kan aku milih. Sengaja ya. Banyu. Oh ya. Allah ya Bayu ya. I'm looking at Bayu ya diukur. Kan banyak orang yang kesana. Loh nanti kita Halo, Mai. time for us to make a change. It's time for me to make a way. Mari kita door prize. No, I can't wait to get back from here. No, I can't. Ding ding. I can't wait to get out of here. No, I can't. No, I can't. Rasanya sih Wait to get. campur asin. I see you. Siap-siap loro weteng. I see Mantap. you. Itu kakek bus. Alasane. Yo ini ya biasa wong Jawa tok bahasa Inggris iki wis medhok-medhok ra Indonesia. Ojo lali comen. Tantangan apa meneh sing kudu ade lakoni. Bye. Bye. Dadah. Dulur-dulur.